Wena Gatsheni Gagula Sophongolo uthe wena une voice note ekhona leyo voice note leyo othe ikhona kwase kuphuma insolo thizeni zathi lozo nsolo kungenzeka ukuthi ivoice note kaKhuzani kungenzeka futhi kube ivoice note kaMthandeni ngenxa yalezo nsolo already impi bese isukile isuswa yini isuswa uwe Gatsheni ngokuthi uthi kunomculi odumile okhulume kabi ngawe kwi-voice note wathi jivazwa umsebenzi wakho awubulawe kuma-social platforms wawusuthi leyo voice note angeke uzuyiveze uma ngabe ungayitholanga ipermission ethimbeni osebenzisana nalo once wathi kunomculi odumile emabhingeni akekho umculi odume ukudlula uKhuzani benoNtuntsula noma ngathiwa emqondweni wakho bonke abaculi bakaMaskandi badumile kodwa emhlabeni wamabhinqa akekho odume njengalethu already mawukhuluma ngokuduma usuke vele ukhuluma ngale2 up until ukhulume igama lalowo muntu ombiza ngokuthi udumile mawungakalisho nje igama usuke usho uKhuzani noma uMthandeni ngoba ibona abantu abaqhoqhobela isitulo sodumo la kuMaskandi into ekusindisayo into eyenza ukuthi abantu bangakukhombi ngeminwe ukuthi usho kulamaqhawe awu2 ingesikhathi uma ngabe uzokhipha igama lalowo muntu loyo wena Gatsheni angeke sikuvumele ukuthi usidakelwe lento yokuthi ufike ukhulume ngokuthi kunomculo odumile ebese uphinda futhi ufuna ukucontrol ingqondo zethu ukuthi asinga estimate singasho ukuthi ubani singasho ukuthi ubani uma beungafuni sihlawumbisele si-estimate why ungayikhiphanga ivoice note ngoba iyona ebizosenza singahlawumbiseli iyona ebizosenza ivoice note ukuthi singakhombani ngeminwe ngoba ivoice note ibizovele imqonde ngqo lo muntu loyo wenziwa yini wena ukuthi usatshiswe yilo muntu okunikeza i-information ebese usacrifice ngesithunzi sakho emhlabeni wonke wamabhinqa ngenxa nje yomuntu oyedwa uma ngabe ujikelwe yilowo muntu loyo othi kube yiphutha yini ukuthi akunike le information ngekaphinda kunike uma ujikelwe yilowo muntu loyo wazuza isupport kithi sonke singamabhinqa esilalela nesithenga umculo wakho ngoba lo muntu wena omvikelayo akakubekanga kuleli zingo kulo ubekwe yithina njengoba wena ukhombisa ungabi nandaba nathi ngenxa yalowo muntu loyo okusabisa ngokuthi wenza iphutha ngokukunika lo voice note awubekwanga uye kulo level leyo kumele umsacrifice lo muntu loyo noma ngakuzonda kodwa mawuthandwe yithina esithenga umculo wakho leyo voice note beyizosiza igama lakho kithi Tethela amasimba evoice note Gatsheni man shit into engicasula ngayo lento yakho ukuthi I am implemented kuyo bawu3 bawu4 yes bawu4 abantu abathintekayo kule voice note Gatsheni okhulume ngayo number 1 kuthinteke uKhuzani kwathinteka uMaxwell kwathinteka uMthandeni kwathinteka uKing Zoso kodwa abantu abathinteke kakhulu kulamasimba wevoice note owagodlile wena Gatsheni kuthinteke mina kanye noKhuzani kwase kuthinteka uKing Zoso uNtuntsula akathinteki kakhulu
iyasicasula ke lento wena Gatsheni ukuthi ufike ungcolisa amagama ethu kanje maqeda uhluleko okwaklina ngoba njoba kuthiwa nje uMaxwell lo khuluma kule voice note kuthi uMax Makhanya lo khuluma kule voice note. Ngizoyiphika kanjani lonto mina ngoba abantu bakhuluma according to into abayilalele. Why wena ungayidedeli le voice note khona izolungisa iphutha eselenziwe ngabantu, khona izogeza igama likaKhuzani, igeza igama lami, igeze negama lakho. Ngoba njengamanje igama lakho lingcoli liyangcola Gatsheni, kuthiwa wena wenza abantu ilima, lento uyiplanile noKhuzani. Kuthiwa nenza abantu ilima. Yindaba ekwenza ukuthi wena Gatsheni ungayidedeli le voice note khona kuzogezeka igama lakho, kuqondanwe nalo muntu okhuluma kwi-voice note. Yini uhlulwe yiloko Gatsheni? Yeka nje ukusijwayela kabi. Le voice note asisayiceli, siyayifuna Gatsheni. Le voice note siyayifuna. Uzoyidedela ngenkani Gatsheni le voice note ngoba into oqala nje siyayifuna, usitshele ngevoice note wena. Le iseyo ibhale kuFacebook amasimba iseyi lawana. Asinaki le shit le. Sifuna ivoice note Gatsheni, ungazosidakelwa thina. Igama likaKhuzani liyangcola, igama lami liyangcola, igama likaKing Zoso liyangcola, negama lakho liyangcola Gatsheni. Zicabangele Gatsheni bese ucabangela nathi. Dedela lamasimba evoice note ukuze sizotinyela lenja le ethi cindezelwa. Otherwise Gatsheni uqamba manga ungcolisa igama likaKhuzani negama lami ngalamasimba lawa owakhulumile ukuthi kune voice note. Ngoba yini wenza ukuthi ungayidedeli ivoice note Gatsheni? Ungazosidakelwa Gatsheni, sifuna ivoice note. Kade uyahlanya. Besicela iSouth Africa yonke ishayela uKhuzani Ndlamleze umfowabo ungasizandla ngokuthi ahlale ku number 1 lapha kuma Apple Music. Lapha kuma Apple Music uKhuzani uhlale ku number 1 ngealbum eUpure Maskandi engeyona imix, ialbum engeyona imix, futhi ialbum engenayo ifeature yama cross genre. So akashawela izandla kuKhuzani, umhlomulo omkhulu kakhulu loyo kuMaskandi ma Blue Nation. Nani bathandi bomculo kaMaskandi ninganaki ukuthi abaculi uma ngabo kuhle kwenziwa uKhuzani bathule ngathi bafile. Ngisho laba esithi baphila naye uKhuzani akekho noyedwa oqhamukayo azobonga uma ngabe iNdlamlenze iwumelile uMaskandi yawuphakamisa. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani uke waye eDubai, abekho abaculi esike sababona bembongela. Wasuke eDubai waya eNew York, abekho abaculi bakaMaskandi abake bambongela. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani uke wenza kade enze umcimbi lo ebamemile bona abaculi ebaqashile wabakhokhela imali lapha kwi-All White Spring Picnic. Akekho umculi oke wabuya lapho wazobonga ukuthi uKhuzani umqashile lapha yana, wazobonga ukuthi uphatheke kahle, wakhokheleka kahle, waperforma futhi. Into esayibonayo sabona ababe complaina ngokuthi baperformiswe early. Kodwa mase ilungisiwe loyo nto asibabonanga sebezobonga ukuthi icomplain yabo igcine ilungisiwe. Abaculi bakaMaskandi bonke including laba esithi uKhuzani baphila naye bayamzonda uKhuzani. Senziwa yini ukuthi sibabone mabe complaina kodwa asibaboni mengabe sezilungisiwe ikhalazo zabo? Uyabona nje ma Blue Nation ake sukume sime ngenyawo. Uyabona njengoba ngidecide ukuthi ngiqhubeka neqhawe lami uKhuzani Ndlamleze umfoka Mpungose. Ngicela ma Blue Nation ngoba ngibuye ngo full force ke manje. Ngifuna silwe, sishaye, sibhokoze, ngifuna sinqobe sesinqobile. Uyakwazi ukunqoba sewunqobile. Laphi sitha usuke sewudlulile kusibulaleni, usuke sewusidestroyile. Ukunqoba sewunqobileke lokho. Ngifuna izitha zikaKhuzani njoba vele zifile nje.
njoba vele zinqotshiwe zifile ayikho indaba yazo bonke labafana abayizitha zikaKhuzani oGadla labafana oSminofu bonke labafana laba abazonda uKhuzani saze sabona oAlimgube bonke labo bantu vele bafile uKhuzani nje compared to uKhuzani they are dead bafile uyabona so ngoba ayikho into entsha abaqhamuka nayo yonke into abayibiza ngomlando into esesayenza thina kwaGuqa yonke into abayibiza ngokuthi is a big achievement kubona kuthina it's the lowest achievement uyabona bayohlala bayofika nini nje kuyi level yokuhlala ku number 1 kuma Apple stores bayofika nini lapho kuleyo level bayofika nini kuyi level yokuba u number 1 event organizer number 1 event organizer eSouth Africa uKhuzani is the number 1 event organizer eSouth Africa ubufakazi balokho noma ngikushiso yini lokho ngikushiso ukuthi emcimbini kaKhuzani All White Spring Picnic kuyisukela kuyigcwalisa Moses Mabhida akhono yedwa umuntu owake wacomplaina lokho ke kumenza uKhuzani abe inkosi yabahleli bemcimbi aphinde futhi kumaskandi awukho umhlomulo uKhuzani angenawo lokho kumenza ukuthi aphinde futhi azoba inkosi abe inkosi kaMaskandi uyabona nje ukuthi uKhuzani uqhoqhobele zonke izitulo nje uyena unumber 1 kuyo yonke indawo bonke abathi banama achievement aseke achieve uKhuzani so ma Blue Nation ayincane lento yokuthi singaba kwaGuqa siyothopha lapha ya kuma Apple stores kuma Apple Music ayincane le yanto bakwethu so asizishayela izandla ke singama Blue Lions ukuthi singamabhubesa ngempela haya bovu a blue yeah so kufana nalento ukuthi uNtunsula akhiphi album ialbum yakhe vele ibande njengeqhwa baze baforce bathi kunengoma emnandi hayi thina sigada umzila nayo leyo nto ethi ugada umzila eyithatha kuKhuzani eyithatha kuKhuzani hambe yolalela lapha ingoma ethi sihlele esitulweni esijikayo sidla umzila sidli aphula ngommese waqhamuka yena ngoba bekumele uKhuzani akhiphe kuqala ukuze uNtunsula ezothola ingoma ezotrenda kanti nayo leyo ngoma iayisi iyiqhwa nje isiqeda ibanda mpo uyabona so nje bakwethu ma Blue Nation khulekani ngizonikhuthaza la ukuthi lesitulo sethu sobukhosi esijikayo asiphazanyiswa umuntu kuso sishawa umoya ngithi mina qhubekani nidlale umculo wendlamlenze lapha ya ku Spotify dlalana umculo lapha ku Spotify dlalana umculo lapha niqhubeke na ku YouTube bakwethu ziqhubeke ingoma ishaya amamiliyoni iqhubeke ingoma ishaya amamiliyoni angidlali nezingane leyo ngoma seyiseduze nemiliyoni ake nishaya imiliyoni ma Blue Lions le ngoma le ethi impumelelo yaphakade shana amamiliyoni nje bakwethu le ngoma le ethi umama womntanakho ayikhale ma Blue Lions ayikhale sishawa umoya sishawa isibreeze akekho sondele eduze kwethu sisodwa sikude sibashige belide kade